I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u novi gameplay ljudi. Danas nastavljamo sa Clash Royaleom. Ovo je moj deck. Posjetite kanal MC Force. On je ovaj deck postavio, taj se deck zove Pušara. To tako se zove deck, samo što sam ja ubačio Giant Skeletona isto Gianta, nema veze. Da, ovako sam se zove deck, ovaj deck je predobar, znači mislite sve da je ovo bukvalno neko sranje od deka, ali nije. Sad ćete vidjeti kako krenemo u battle. Idemo jedan battle da odigram s ovim deckom, pa ćete vidjeti, samo trebate dobro da ga iskoristite, to je prije fora. Ok, prvo što ćemo ovako. Ja peko postavio, ljudi moji, koji mu je level 3. Ja sam njel Spear Goblin, ne! Ljudi moji, zaznao mi musketare. Jo, Fire Spirit. A sad idemo ovdje nešto, zato ne znam. Iha. Znači, ok, fuck, sad nas je sfakao. Ok. Ne smije nas sad tower otići. Neće, odbranili smo se od peke. Ok, on je ovdje bacio Wizarda. A sada ćemo da krenemo mali push ili rush sa Giantom. Ok, krećemo. Battle Doram nam je postavljen, to nema veze. Pustit ćemo ga kad nas dobijemo. Pustite ga, sad ćete vidjeti šta ćemo ovdje sve da napravimo. Znači, bukvalno ćemo da ga oderemo kao ništa, znači tako ćemo, eto. Tako će se osjeća, evo. Ode tower odmah. U stvari nije otišao odmah. Ali otići ćemo odmah tower, evo to vam kažem, znači tower odmah ide, kreće nam mu ide. Sada ćete da vidite. Ovako Knighta koji mi je level 7, poprilično dobar level za mene. Ok, ovdje je postavio Wizarda, iako nije trebao, zato što Knighta na level 7 kida. Znači da je kidara. Ok, sada samo ovako eliksir. Ok, u stvari neće eliksir kolektor, pošto mi postavio balon. Ok. Sada već mogu eliksir kolektor. Ok, ovdje neće dozvolim da mi ništa napravi. Ovdje ću morati ne boje. Ne, bomber, to je to. Bomber, nadam se da će bomber uspjeti. To je to. To je to, rešili su se. To je to, rešili smo mu se prvog towera. Ja vam kažem zato što je ovaj deck kidara, znači 2 eliksir kolektora. Nadam se će sad brže eliksir da se puni. Pošto ovaj, kako zove, double eliksir. O, ne. Bomberman, to je to. Battle lands in, nice. Samo nemoj molim tope sa fireball. To će se pokidam ako mi budu stavio fireball. Uglavnom mi je sve da musketar ostao. Ne smije ništa da mu dam, znači bukvalno. Ne smije ni majku da mi takne. Ok, ljudi, ovaj prvi battle smo očigledno izgubili, da smo izgubili bre. Ali vidjeli ste da je ovaj deck ipak dobro, nego ja ne znam da ga iskoristim. Znači ipak, ali ovaj deck je predobar. Opet smo arena 5, bili smo Builders Workshop. Da ima ništa. Ok, znači svi se joinujte na ovaj klan. Ako hoćete, znači želim da nas bude što više u klan, samo sam ja i jedan moj drug u klan, ali to nema veze, idemo na još jedan battle. Nadam se ćemo ovaj dobiti. Ok, samo sad čekamo pun eliksir. Šta? Šta ovaj uradio? Ovaj ko da nam je ni da igra, šta ovaj radi čovjek? Poison, vidite gdje bače lik Poison, brate. Ok, ovo neki izgleda što pušta, valjda.
Bomber ovako. Okej, možda je šta. Možda je samo pustio za kratko. I pa pušta. Okej, ljudi, ovo ćemo lako. Turning se, ne znam stvarno. Šta ovaj lik pokušava. Okej, osmeje se. Okej, ovaj lik kao da će me dobiti, što je ono što on pokušava. Ljudi moji, dobili smo ovaj battle. Ja. Šta? Okej, dobili smo ovaj battle 3-0. Ovaj nas lik puštio. Ne znam zbog čega. Vjerojatno nema pojma šta je Clash Royale. Tako da idemo još opet u battle. Igrat ćemo poslije još jedan battle. To je ako stignemo. Ali to, čim dobijete na početnu, odmah stavite elixir kolektor. I on je bacio mini hordu i battle ram. Koji mi neće, battle ram mi ništa neće uraditi. U stvari hoće, bogu mi. Ali mi neće uništiti zato tower. Ok, ovdje imamo Witcha i Bombera. On je meni sad stavio također Witcha isto. Da budemo isti, bre, blizanci. Ok, evo ga ovako ovdje. Ne! Skeleton armiju mi je postavio. I bacio. Ok, ovdje ćemo sad napraviti neki mali push. Sa Giantom. Bomberom. Ok, i musketarom. Ok, ovdje će se oni iza njega da budu. I Knightom, znači bukvalno. O, ne. Ovaj na push izgleda, ljudi moji, nije uspio. Ovaj push nikad. Ne, ali inače bi mu otišao tower da nam je ovaj push uspio. Ja, Giant Skeletona. Giant Skeleton ima u deku. Da sam znao da ima Giant Skeleton u deku, ja sad... Ajmo, brže, to je to. Tako se to radi, baby. Okej. Idemo, ovdje nam ne može ništa uraditi. Okej. Dobro se branimo, idemo ovako. Jo, ima Goblin Hat u deku. Dik je stvarno... Ej, ne igraš fair. It's not fair. I nema veze, imam ja ovdje Witcha koji će se pobrinuti za ovu skeleton armiju. Jo, ima jedan battle ram. To ima što ja korim. Ima battle ram, bre. Bre, okej. Ovdje ćemo se rešiti lako ove mini horde, samo zato što imamo i opet Giant Skeleton. A gdje ti se sad, bre, otvori? Ali ova njegova bomba kida za to. Se pazite od Giant Skeletona. Okej. Okej, ovdje ima bombera koji će se lagano rešiti ove skeleton armije. I ja, majko božja. Beže nešto radite, bre, to je to princ. Od princa smo se lagano roketima. I bukvalno samo još jedan hit da nam uzme na tower, mi smo... To je to. Ljudi, možemo se branimo, dobili smo i ovaj battle vrlo lagano. Okej. Dobili smo i ovaj battle. Okej. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Clash Royale. Malo je bila kraća, ali nećemo stignuti da igram još par battlova, tako da vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi Clash Royale. Ćao!